the best. Great work to reach fondest goals. And when you're done, sweet rest. В 2021 году я желаю Ольге Дмитриевне и своим одноклассникам всего хорошего, и пускай их желания исполняются. Önce uçudum Olga Dimitrievna'nı onunla kılahamaların gelen her avuz sılının ağdalibin iki trince sübe bir sıltan katehebin doробяны ona jolu.